Jadi ceritanya pangeran udah ngantuk guys. Tapi kalau dia ngantuk dia ya begitu dia. Yo. Jadi harus kita bermain sebelum bobo. Habis itu berdoa baru bobo. Papa bernanya, Salatullah, salamullah, ala toha, rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin, habibillah. Dan kalau kita stop nyanyi atau mengaji, dia pasti nangis. Tuh kan. Ya sayang, kita salawat lagi yuk. Ya. Salatullah, salamullah. Iya. Ala toha, rasulillah. Salatullah, salamullah. Ala yasin, habibillah. Salatullah, salamullah. Ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah. Ala yasin habibillah. Papa ganti lagu juga. Oh iya Papa ganti lagu. Baju baru alhamdulillah, dipakai di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Coba kita pause. Dik. Yeay, putar lagi, kita play lagi. Sepatu baru alhamdulillah, dipakai di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa, masih ada sandal kita. Dundung, dandung, dandung. Baju baru alhamdulillah, dipakai di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Tuh mama tak? Iya. Papa pung anak pangelan, rajin sholat, rajin mengaji. Dia sumbangan tuh ini mama. Ayah sudah ganti lagu. Oh ya, sudah. Ya. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Papa lap mulu. Papa lap mulu. Ya. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Mama tahu papa semuanya itu? Iya pintar. Papa anak mau bobo. Pintar sekali. Mama coba tes balik ke sana, papa panggil dia.
Papa panggil ya. Papa ada semangat. Oh iya, Papa panggil sini boleh. Udah sini. Pangeran, bah, ya nak. Papa ada semangat tuh.